n'okurwanisa emihondano y'omu maka. Ebi bigambire oli omukyalo Mnyishenjero ahabwa district ya Bushenyi Anet Katusime obwabira lya mukoro gw'abazaire aishomero erya St James Preparatory School erikushanga omukyalo kya Kabingo Nyakasiro omugomborora eya Kyamuhunga omu district ya Bushenyi. Ekabana omu mashomero kandi mubahere fees obwegyese nibubinga obwooro poverty eradication abana bagigamba hariya kuturabe twenda fighting domestic violence. One of the causes of domestic violence is poverty. Twenda kubinga obwooro tushomesa abana kubargaruka baratwiho mu bwooro nahabwejo mwaba nimwegesa abana mwaba nimbaha fees mutakayebwa emichwe. Anet Katusime agarukire yashabe kitongole ekyaba Gender and Labor okurugayo bakabasa kurondereza abantu abari kutoroboza abana babishiki bakabaleta batiyo bakabahereza ebifubiro ngwakuba omwana wo mwishiki kwa kubashomire yagaruko wabo nabatambira ndako wamutweka are under aged yazara mwana taina wo kumureberera kandi we ishomero ya rugamu kandi wamutwekire we yagumana agira ki nashoma ni nyenda kushaba Ministry of Gender and Labor but tugezeho turemba abantu nkabo baba leta they should be brought to books and be punished. Omwana wamwikina kirabo kwakura yakiragarwa wabagitambira tureke kucwenteje abana bitu kubatoroboza omuntu ari kutoroboza abana babishi ajemerire kuba punished. Yona yabo member of parliament former omukyala wambara ani matembe akabatira ekikonerezo gonga tubarakikuratiire gonga kwanyangu kikakuratu njo kyakutiyambire. Father Dan Mwesije we ashabira abazaire okureberera abana babo kandi bababere eco kureberaho nko mijwarire hamwe na nebindi ngwabo kuba abana ebe bari kukorana barebera abazaire babo nibyo bari kwenda gukora. Amazima go gagambwe ngo kuwambuza abazaire n'umutego kubera abana banyu cyo kureberaho baze murebe n'umuzwara muto shanga umuzire ayina abana batanu gungana kizwara mini. It is too late shanga umuziro ina abana batanu n'uzwara mini abashisha mubera abasigazi banyu cyo kureberaho namunonga mureke kubegesa emitwarize mibi okutera abanyu okushangana umutera abanyu nabo okushangana umusinda umwana kwakura narebishe nasinda burikire kimuretera yateka ngo kusinda n'icurungi agureba ngo muze murungi. Simenta editor oli omuhwezi wa mukama w'ishomero erya St James Preparatory asimira abazaire ahabo obushagiki ahabo babaheire ahamwe n'abana babo. Izo baryo kuhumuza abana kandi bakabatasomuka ahamwe cyumura baba n'abaninzira ng'abazaire ito tukozero kwitu twarinda bwe bari kuturinda abana banyu mukatwesiga mukatabo bwesije kurebwa ngo abana banyu twaba bakunda mwe bare no kubahereza ibikwato kwisi mwaka mukwiye tubasima ahabwo habzi esente n'abakimwe cy'umutima konka tubashaba ngo baraka abana n'umwanya icyo kubita ahabwo kubita twumere ni mugamba mwagutandika omwaka yo katuni mubari mitinga ahabo kuba misho hatigabira misho abana barwara misho ahabo kureba mnonga TV. Amakuru agagasha kwa Olivia na Sasira omuri Bushenyi. Olivia na Sasira abo makuru gandi Right Reverend Stephen Namanya uri umureberezi wa North Ankole Diocese yayihanangiriza abazaire kutaho umutima kureberera abana babo